Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ente hayrul razıkin. La ilahe illallah vahdahu la şerike lah. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme erhamna bil Kur'an ve cealhu lana imamen ve nuran ve hudan ve rahmet. Allahümme zekkirna minhu ma nesina ve allimna minhu ma cehilna. وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Rabbim, kul ko'tarib qilgan duolarimizni, o'qilgan Qur'on oyatlarimizni, topshirgan xayr sadaqalarimizni, tilagan tilaklarimiz, duo istig'forlarimizni, ushbu aytgan tashrik takbirlarimizni hamda ya Rabbim sho'lashaq qurbonlarimizni izgi amallardan qabul etib, ya Rabbim bereketler, rahmet, nimetler bilen qaytarsan edi. Ya Rabbim şu qurbanlarını şaluşu din kardeşlerimizge, onların balaları, onukları, gailesine ya Rabbim öz rahmet, nimetlerini nasip ya Rabbim eylesen edi. Ya Rabbim şalgan vakitte da birbirine hürmetli bulup, ihtiramlı bulup ya Rabbim taratkan vakitinde de ya Rabbim ihlas ko'ngilli bulup şu amellerini öterge nasip eylesen edi. Ya Rabbim her barşalarımızga da imanlarımızı kamil kılıp İbrahim ve İsmail aleyhisselamlarının birbirine münasebet bulgan kibik bizning aramızda da şunday yaxşı, yumşak, mülayim münasebet ya Rabbim nasip eylesen edi. Ya Rabbim üzlerimizge uzun ömür birip şu ömürlerimizde sana şükrene, gıybedette gözlerimiz, zikirde dillerimiz, sana ya Rabbim rahmette kalplerimiz, secdede gövdelerimiz ya Rabbim bolsa idi. Ya Rabbim vafat bulgan merhum ervahlarımızın ruhların bu günlerde ya Rabbim şad kılsan idi. Bu dünyada bendeşlik bilen kılgan hata ve kimşiliklerin gafu etsen idi. Ya Rabbim hürmetli Şamil abimizin şu mahalleden baki dünyaya küçken cemih, müminat, din kardeşlerimizin ruhlarını ya Rabbim şad kılsan idi. Kabir gazaplarından saklap kabir rahmetlerine eriştirsen idi. Kıyamet günlerinde jingil hesaplar bilip, cehennem utlarından saklap sırat köprülerini ötüp, cennet ışıkların aşık girişler arasından bar etsen idi. Uluk cennetlerinde, Firdevs derecelerinde, cennetin yukarı orunlarında, huşboy tavları negizinde, altından kümüşten düzülgen ıcmah binalarında, Kevser yılgalarının güzelliği, şiberliği, salkınlığında ya Rabbim etiyenilerimiz, ebi babalarımız, cemaat ikdeşlerimiz, balalarımız, onuklarımız, tuğanlarımız, din kardeşlerimiz bilen birle şu şimdi kürken beyramda işraşkan gibi ıcmah tabunlarında görüşürge ya Rabbim nasip eylesen idi. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya Rabbim. Allah subhanahu ve teala dileyen dileklerimizden, dualarımızdan razı olsun, bayram kutlu olsun.